atanze pasi hariya kwa Buterendru awushubije nde nyezamu ukuyemwo ako cyagezemwo igitego cya mbere no kuvuga ngo Chape Football Club kuri kufra sinavuga ko kufra ko yateye corner Butera asubiza muhagiri Kisimani cyo yakoze rero yaguteye nyezamu kugira ngo kuremo awushyira mu shungura no kuvuga ngo muhagiri ku munota wa gatandatu ni segonda ya 38 atsinze igitego cya mbere muri Azam Rwanda Premier League. Yawukoze umunyezamu bamurushije imbaraga ngaha kandi yari ayikufata nubwo yeka ko hariya yashatse kufata nga ukomeze kandi yari kuboksa cyangwa se kasa n'uzamura hejuru. Pirandelea kwa Kaisa Bigirimana toa pasi pale kwa shoti Dominic Savio anakwenda shoti achia kombora pale goal! Bao la pili, bao safi kabisa, shoti Dominic Savio bae kwa muda mrefu kabisa hajafunga mabao akiwa ndani ya klabu hii ya APR. Tunamkumbuka alipokuwa katika Rayon ambapo alikuwa akitawala sana uwanjani. Leo tunamwona akitingisha kabisa nyavu. Bao la pili la APR. Unalionaje bao hilo safi kabisa hilo bao limetinga wapo? Ndio amefunga bao safi kabisa ambalo mabeki walimpa nafasi. Angalia jinsi alicheza 1-2 na mwenzake Isa, halafu akaingia vizuri na kumimina mpira langoni, lakini alicheza haraka sana alifikiria haraka sana na kuweka ndani ya goli. Goalkeeper hakuweza kufanya lolote, lakini goalkeeper kwangu naona kwamba anasimama vibaya. Hata bao la kwanza lilivyoonekana gadi kwa kweli Urifata buguziri kunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.